Roja be ya sorry a ahyehyɛ nkɔma obetumi wo your friend say o ma ya for say fiti no kwa abrem na ado your friend information prophecies ne papa ne de oyodifo a sabe honhom ba no so te sɛ ne ajagoraja nom ɛyɛ ɔmo adwuma no nti na area hɔ no wabɛgye din ye minua kyɛ sɛ ɛna mete hɛ pa sɛ bibi to me na mo obi a mɛfrɛ na ɔno ne minua ti Roja ne me wo bo botan de si ade mete ha ne de me to me position ma no sɛ meba because I'm out of that race. Social in the media no so a prophet baako a ne din abeto abonten abusua obi agye ne dwumadi atom eye prophet a ye frɛ no Roja eno na obotan aba abonten abeyi sembi prophet Roja according to obotan pese o kyerem sɛ onim Roja na Roja aye no ma bi wo hɔ a ono epese o kyerɛ sɛ enye ne ba ne Roja biem because Roja no ma na oye no every obade ebusua aha no question dodo na comment won sama na obotan kanase ne se adai na Ghana ha edifo bebre na sole na omu yanyamdwuma na ebi mu de oma no abesi wo mu ho epese omu ba fom ya na ye yaw o koso na yi omu ya na asa eyede yi ebusua ye hwen sama eye obotan abeka fa eye prophet Roja who do you saying? Oh, Roja, bebe kumasa no. Okay. Once me ankasa me share my brother bass no. Na me Pentecostal preacher. Sorry, Pentecost. Me free Pentecost mu na about out. Na tim besa isa no. Enti na me kɔ no Pentecostal la. Oh, yeah, I'm saying na tim besa isa no. So no bon sam de wi a wa na say wa dwene na de wi a ho. Bon sam betumi awia me. Obonsan betunya wia me ohia o awon kire hwe o ya ne kwankom awon kire na ma asofo bebre ye hwe ase anti Roja na o ka Roja asem enti me free Pentecostal mu na afim be susunsori sofo no ne ye wokuo a ye susunsori asofo no ye hia mu okọchira center. Okay. Ye meetings enti obi a me fan se minua pa wo Kumase ha no dia sesi ayi o friend so obotan the hospital club beba o jibi o pe masem so me pe nasem even o ban kran kra no na asase bi okonya obotan asase bi abeda nkran ha o na ba bi eda na da yie nti mene no edi na ekra na ne ba ne yemu ba ne Roja. Oh, okay. Nti ne papa yesu so di fo a wa ben pa o se offenso kwan so ho frɛ bi offenso ay baby ala wo infini frozen minim so offense na minim we be possible o branch abo on side on me ko hoda but me free kro ni di me ko hoda me drive ko hoda minim all day I always visit the place nti ne ba ene Roja papa na te ase o ma akokora obe chem kra bi akakra bi ana so be semia ti ne ba nti Roja no started come share side no obe 15 years ti ya sorry a ansa na me bia meba ho se omse obotan bra be boaye no meba na meso mic no Roja be ya sorry a ahyehyɛ nkɔma obetumi wo your friend say o ma ya for say fiti no kwa abrem na ado your friend information prophecies by never pa ne de oyodifo a sabe honhom ba no so te sɛ ne ajagoraja nom ayo mo adwuma no nti na area hɔ no wabɛgye din awo ye program afi bia odi na afi a ahɔhɔ bebre ba tum so wabo nipa bebre onim nuro so even me heba me ye no ebi wo okra no aba ba kyerɛ me bi sɛ nuro we yese nti oye me nua kyɛ sɛ ɛna mete hɛ pa sɛ bibi to me na mo obi a mɛfrɛ na ɔno ne me nua ti Roja ne me wo bo botan di o ga sɛ me papa no What I say? Na
oya me ba nti ama obi bisa na asam a e kana ye den obi anfa ne sabe ku nkyere ne kuro mu kwan yeah so what was say yeah anye ye kura mfa be last year and last 2 years last year no be tu kwan akwa outside nti oba Accra cause papa me kala mkuta be tu kwan nti besa meton we ka no so na gina ne nam so ka wa akasese ye bo petrol de o papa se be niskenti o de cham kura me ntu petrol ne ya kansere ya Accra ba bia de ne papa ya so nti se me ne Roja de ohu se ne papa na me okay me ka bibia fa no ho e be ye no kore but me to me kan nyina de me ka kire ono aka de o ka ho asem anya den e bi to say mebusa say ente say no otie na no kasa ne de o kana o ye sunsun sorry ene o kana background ye na say o sunsun sorry o nya kare so say ne papa ye sunsun sorry so na say nya kare but no tie no no na nkokon classmatic but minimum futu a fi aba the see the all opposition so be gina ne papa anamu patmase because that no metena sem bi na me hwe ne video nti eya nkramofo mompaye na asofo so yeso ye mompaye na nananum gunsa nka mebe usa asem yeah o say na me bay otu kwan he no ko ba ya John Dramani Mahama sa ofa asofo mienu a onfa akonfo so mienu nkoka se na asofo ehu a akonfo be hu na afa nkramofo so mienu se nkramofo dia na sofo dia one akonfo wo link say afida no ko ye biribi me kan se biribi besi na omo ma ye omo ko ye biribi wo suo bi mu mi ye na danchem pie na e bay ti si ade mete ha na de me to me position ma no se me ba because I'm out of that race. You see what so what mass oh Mati Asempa once I'm out of that race, you know. So when I'm starting the race no more, you cannot be my child. Yeah. And I will never was a friend me. There was a being who we are sorry them na the any certain size is minimum. Never ban so cry friend say obotan wo be na wo yi na ma ya maka chen say nya me ba biem. Wo ye me nua bet akra nde ode na mo no. Ene nkom hye bia o sha omumehunu no so wo ye nyame sofo na obi se ka bibi kire bibi na wakọ obi ho na wa hunu ana hunu wan fa serious if you love the nation have to pray for the nation to break that thing ana meboa eno krepa o bibi afọ botan ho to say the Ezekiel azaba beka chen so Ezekiel nyame se hye ofie sama so na anya den ayare na wayare wo mfiri mu mfi obewu azaba ya kwanche ma no won pa bi ama no okwa na Ezekiel na se oke mate okwa urade no se urade kai se de man na to anim wotene no nokoremu na ya kan abakwa samfa Ezekiel ho a osi aso na ma urade tuno se urade nkai yeah te urade eyam hye no ofraza asaza ya so koba ko ka kire ne se de wa ya no wakai mi sembi te me de mfie dunu sa kan fie bo no a hu mfie dunum no so hwe ko yi na japade e kire atanfo bra no nyonko wo hene ate so wa yare ma ho ato wo asoma se yemfa ye de mro na wa ha no me wo bibia o hwe me na ntwu nie we nie go bie na de kra dan mo hu no godu na nyame se Ezekiel atanfo beti a hye so abefa o ne mayina nti mfie dunum no nsanya. What must I say? Yeah. The will and the decision of God and say me dem fie du no matter na so. But so obenya efru wa but what must I say? Go twaja to dem mu say me hye me ho. Na nyame so say obema fie du no maka ho. Na wa de wo say me hye me ho a won hye. Na nyame ato nsu adu mu ja. Abedu mu ja no. Sa adwuma we nyame onya kwan kwan ye. Anka wo ya ma duro so ko sa say nyame ye biribi a sanka wa won sa say urade fa same. What must I say? Ye bibia na nyame wo kwan so ye oni nyoma bi ku ho kwan bi wo ho wa ma onsa faye wa ma adwen fa dwen. What must I say? Roja pese otisim cause baby wa kwa aba no se si a on the kura Fred no meme bompa de mahunu no on say afibia mu ye wodifo opie bagidi nti se Ghana fo adwen ko no so bebira akwa na bagi bum prakope
na oba be nya sika chan ajagora ajanom because ono no nani no ahyase hu na de na so ahyase ye de eti asem me kai say me starting am djuma no me consult spiritual man bi na in fact no emotional me kan no correct no abin pa ye krum ye kaso obi abin papa na ben na ma me kan kire me say me nua no no wagidi ko hoko hu me ma so a herbalist but o pass of di na me di no na niji but I no sure say on be kume on be tuma duro cause oba nkran be hwe de we am si ye adwuma mako sua nneoma bebre to command me gya ina fi soroba to hwe me no se me mo me ho ban go for na chepatu yeah me tu command me gya fi soroba aha kwase ma bi da me nsuo si akasa me gya tom amene worship abreso wona won ga se be yesa nu man kama start ba ebi kan ska ina metu ayi ska go metu afa bi ti sua nneoma bebre nti ma be hu na fa no wanwa o se nneoma na wo ye no ubekwa chire na wabo ho ban papa na yawuti ni wanza ma bebre no mini yo nti uko na obo medin pe bibia obebie so akira na fi madwen ko ho na mko consult no ti mko na ma me kan aba no na nim so ma mini apani efiri ya na no story no so no me obi ambata me ma me timi ni mabusua story pa ti abusua me yaka obi obetunya ka abusua no story a mpenfo ho kora metunya ka bi because ma me mam stories about our family baby efi denchira ansana ye konzama o kire bi ni nyina ye nana pa o ye konfo ye friend we say ti ma me ti me o ke kana na muza ampa me busua ne no no se me nana mo fa se me bie no ma so ama me manyene me hu ya me ba bie ntumi ntena makonwa so nya adwuma me mani na ma be wo ma kire wo nuama a wo mu nim nuama enso wo mu ntena ntumi ntena so gese me ni ho ono nko asi ma chance masara chikase na ni fie ko a wa chekire ne do ma wo ho ne ye ne manko a aburu ba 200 isi e eto o ya de bi ma me ana o ma me ne ye me na odi bibi so eso maso nti o se de ma me no so obi ba na me bie ma no de meka bia na e no kore me ami hu de meka ba de meka bia no nipa no hu se no asam na me da ho so amete ne nti de ne beka bia no me ntworo me ni ti a me ntworo bi o ha me na e mete o amete ne me ntworo saa de na nipa honhom na beka gumaso no eno na meka no asori a ebebam enti bo ametwa itumi bo nana sumasi obeba wo nchen nana sumasi ba wo nchen onam kwanso oba wo nchen enti oba kase na ma efas ma tworo atwo atworo din no ebu oso ade no beda dan mu ho se shadow na namban no ho ba emotia ya friend Jasper enti me ya asore mtumi tiam Jehovah Jasper Eli Jasper Malahu. How can I brand them? Ono ne fura ni pani. Nti me juo musika kro mu. Me yo mazan o mu. Nti wo be pie afiri me ho a wo be dura bonten no. Asan woni be ba ho so. We can fresh spirit and say, how can I brand them? There are 7 words in the sea. There are 7 words in the ground. Come for my effort and my worships. No ma kasa Jehovah, no ma tem Jehovah, kasa Jasper, no ma tem Jasper, ma ka Adonai be ye adwuma, El Shaddai. Ma converse omni say Jasper na kan El Shaddai ni Adonai, El Elohim, Sidikino. Everybody. Omni say ka ho. But omni say your spirit for fra. Me friend na member so be hu akire nti na me Jehovah e dey edi kan. Chi spirit e bi na em say obey otukwan aba jesie no oti asem hunu ade yakwa akire but ni odio se o man no ohu apeni yi a enye office o se enu ya omo ye onabo na ohwe sa ade no afi yankra obi ye omo ye interview bi o se se si akra na omo te enuru wa amante no prophet se begu no edoso ena ni ban se bedu 200 o se boro na 200 no kra no emu 80% enye papa biasa
20% no kura no so hwe mu a 5 bia na bia obetumi aka se obehwe so aye ho adwuma. You see enya sumankwa ahene wa Ghana ha o. Minister for Sumankwa. Minister for Sumankwa spiritualism. And then as you see o man ko sa. Na ye wira fi ye papa dampare ana. Or authority adwuma. No prophecy, doom prophecy. No prophecy. Edifo ni yekom the omo Ghana kra no friend no mo fear. One who say yes, power kasa. To me kasa. Me say men ko a me I can stand for the government. Me am say I don't need him, I don't need his money. Now to me was so for odi abano kodi adanse Assemblies of God or La Paz. Na evru kutu say bam. Say bam. Ye peja evru say yes. That's all for necessary. Say I sowed the seed very small, and I promise that when it grow, it will come big. And now the promise has fulfilled. Now oyi seed no. Who say we nya be seed do? Aye seed so. Aye atoa. Ene hey kube ene akeka bom di aye seed bebre. Enti ehun here for any office. Yes ankofo be di matem. I say soro for no. Ombeka samonya san yira. Because ye nim say bi abako. Ebi bi abako. Ye on kai dan pare. Kai pa. O kan nipa no atum, o kan nipa no tum. Ebi say on tumi so o ye. Se meme ka se, me hu se president. Obenya we, obewu a. Na se mo mehu mi a. Minimade amayo. Ebra ye ya agyegie ya powers no. Me ka bi kire se wo petrol bi mu se jato wo petrol o sai na se wo koduru na yo ho Pentecost 7 na me se ko pesika 50 million kendre kokko 7 pese dia 7 bra me nya de ma ho sika kwa de hia me wan fa sika na mana nyo ma aka nkro wonni a wo so for je na toto ma me na me nya bi mi nya ene me gya ya ma ba wo di ma chi echim no wa ma minim ne me ye gya beto ho. So person be kire wa eya fa me ko fie me fie na kwase meka to say me ko within 20 minutes eja beto ha who say my pa manches bia anso ho say me fa odo akọ kire ko pepufu bi me odi a o ja manaka na no no me se fie dia enti me eya de a ye training mo sa de no ho ye training pa wo kwan ye fa so ya de e ma bibi happen ye de gidi enti say wa meka no out abeda gidi enti wo be stop na ye say me can out and akọ and ade no so happen no be hu say hey obotan kan yo eno na be me do mo so ide etubu aba me ho na no prophecy no disaster. Okay ukasa akwanhia be si wo ha ye ho adwuma wanye na esi e be chewo ma jo atele me kan o won ko mi sha kire o members na o ma ba wani mo ho no o mo na hia biribi nti o ma ba ho yen president his excellency Oko Assemblies of God they pray for you also banya bi enemy di nkomo o se Roja o pray do umu so o pray o pray onuru ba bi e so e sa ade no o pray but na busu ni ba je because of this came o ka tam say wan hwe ya ahwe ade se akra akọ na wi o be crash do ya pobi na nkofo bi abo anye sunsun wonamani sara no so kan o se nkofo bi abo no nkofo bi abo no po opre no wanya ya o ye na be crash nkofo bi abo no po na se o se we kura ba abonte be kan asumasi A+ ono so sha no nkom se nkofo be chi na abo no eno kura wa kan sa keke se bo anya bo ompeso ombe ni bibi enti ye bompa e ma no ye de ayo obey dia o so friend na on kasa me want number my friend no but aya no niwa bi ya mesere di number so oya no a di ko edi ma na me hwe di aban no so be dey e be ya fa ho say de o ka wa say me de o say de kwan na o fa so say de onye oba bi mu so ani we deny no me support na adwuma na oye no
Aduma say nso botun adwuma no ye no na ne kapre kra ni wo de hye misem amaje ade nyesi kapa ma unse me ba na tu kwan boni bi na aba what am I say the kwam she unya de ba say ma unse we bewu I don't believe that enipa nyame say are we all a Christian or believers? Oh yeah, sure. You be a Christian. Na a believers. Because Ezekiel Deuteronomy 33 verse 29 cry kan. O say afi Musa me ne awurade. Me na mekum, me na me mankwa. Me na me pira na mesa. Na de obadwu afiri me nsam bia ni ho. Okay. Nyame o se me na mekum nipa. Enti so obi nya plane crash o, obi nya accident no owu a nyame se o na kum no. Enti se owu ye. Na se nyame se obekum a obekum. Muntumi nya ho hwe. Asem a obotan kan sanso na sofo a ye frɛ no atajebi enso aba abonten se onyame adanadi akere na onyame amena hu se Prophet Roja fake. Prophet Roja free ono de obo osoro bo asase no na bibi foforo na Roja enso de ye na dwuma mu ye ma mu pen kom se bebrebe no awieblem kofo bebre di ahomone na ehye nkom. The Lord showed me something recently by a young guy. The Lord said it's not from me. He said, what? He said, this boy is not from me. I said, yes. I don't know him. Do you know where his source is? Who she will be also a this software? Penasi, so penny benetino. Find out. And soon I'll be with fear bano. The source of baby. Upun shown any source, a trese, you are not original. Find out. I love that boy. The Lord said, I don't know him. Say, yes, I don't know him. You know where he's getting his powers from. Until I heard that boy making one statement on the radio, I said, how can you say who a man of God? I'll bet my catcher say, a young Bible name him as Chabwa. A Chamoja. When I heard that thing, the Lord said, I don't know him. When he made that statement, he said, compare what he says with scriptures. Young baby, when was the last time you read your scripture? Say Christopher baby, a simple Bible, a young Bible, but young Chamoja. Ooh, dear. The moja for the eba kope ani Christo. O try the moja good and irek. Tina singers will say it is what? Finished. The moja for the be irek. Can I hear you shout Jesus save me? Jesus save me. Before baby tell bet man ko baby obi cast me told them obi cast this year. Jimmy be tell you people that should tram run ma. O kono wa kwenwe. O kono wa kwenwe. And Kwaje Oko Oa Makwari Wodia Missy Obiara Amaniebi Edanoso Obiara Ohabi Etitino Jesus, looking unto Jesus, he's the finisher and the author of our faith. Same diligence to the full assurance of hope. Me want need so too much on yamimu. Sister, me enjoy your baby for me want need so on yamimu. In fact, baby, I come baby, I will free about. So brother, no moja mumba dum yadia. So moja badum yadia. God is not so stupid to allow His only Son to squeeze the blood. To squeeze the blood for humanity. That is why the blood issue with God is so much. Even in the days of Moses, shall you just take a blood, show it. Obani, blood service. Some of you, when you come in and you don't know what it entails. How can you tell me, sir? So for what I say, and young pabo, young man chamwa, young fambo janya amount. Who decade? I'm saying, I made the moja and the sevunima. The only thing from the camp of the devil, one is moja. Diamure, baby, I'm on a mamukona, Jabronuma, Jakuko, Tina Cobus, a moja young cook on him, what a simple.
tu sa kwa sorry a etwitwa mmoade a hweye wote enchai division ya akobi kwasi asem bi odi ho akofo odwan na asoma okum odwan no wo hye no mo bompa nam se mu de mu jimi de no wi o cheche nam ne bi mo nam se abosomsom na ni we ba bi amone nam kwa sorry be careful na de many prayer san say di pepe tumi a na wo yesa be pepe tumi a na obeso ye bibia obi nya bi da mu hweye have to be very careful afode no ba ko pe wa bawie Kristo san dia no obi na brabo etoto Abraham yo nyame nipa kwa yo nyame nipa Solomon ye nyam abrante bobra fona ka o Solomon say Ebrade do no o ware say standard in your Solomon standard not even Paul standard no enye Peter looking unto where Jesus the same diligence ono ne ye hwe no obetima hwe me e wo kon bi so ba me chia and follow me. Paul say follow me as I follow what? Christ. When I shift from Christ for the no born back up when you so abo biem e moja for the nyame ka kire Abraham so nkobo okọ tie asema me ka kire ma mo didi ne ma bi achi mo obi amfa nkom se hunahuna wo mo obi amfa bibia hunahuna wo eni nyame nantie okoto na wo bompa ye Awurade obetie wo Amen. e mo obi hunahuna wo o se nkom se den o ye se den e mane hunahuna. That is why here me I'm not proud say me she nkoma me a Bible teacher me teach you nyame adwene. Paul say I give you the full counsel of what God. The nyame adwene nyina na ma wo wie so ankom se so metima bie ma counsel me kan si akira kan si so asim me man no hunahuna me o ti de me kana se that's all to me money is Roja asema eye sofo atajebi ene eye obotan abekan no botan de o kirem se ni twetwomutwo ene Roja onim ni ye pa na kora ene Roja na opeso o kire se Roja ne ya wo ye ni nyina emfiri obade obotan nim Prophet Roja te se de o kan no anase Prophet Roja nkanko na nima sesi ya yeso ne mu ewo manimu no ena ama obotan so apia bonten a obekeka nsem bi edi egu Roja ho fi ena atade bi enso kire se onde nyame obade na ade na di a kire ne se Roja ne ye no eye fake eyo tan ena otan Roja ama ode keka sansem na na se obade no na ade na di a kire eye sofo atade bi a eye obotan so kasa na kora no no woni bebi a Roja ne nam ene ade nyina